We have 250 guests coming. We're going to smuggle the food. Wara Beirut, mort l-Ukrajina. Wieħed xiega ħasna minn diġà kif kollox għalli. Fadal li sofan u għand il-mara ma tiflax. Għalfej bdejt għal-Victory Kitchen. Jiena tefawni mal-ħas. Naħsel l-ħas u naqta l-ħas. Funa xil-sija kull-jum. Taqbel mi għet najdlek illi ma tafx fucking ferra, fucking tazzilma. Mux bikem jom fuq turist per night għaw Malta. Kif jista' jkun faxar snin titla' €2 Why do we still have a vet department who monitor things isnadin fil-1990s? You're crossing your hands. Are you uncomfortable with me asking? Okay. Stiexinu pasta, kif il-Madonna. Mela ħbib ġena l-ura wara periodu fej konnat nirriorganizzaw daqxej ruħna, nirringrazzja l-kulħadd tal-paċenzja f'dan il-moment ta' stennija. Ħanibdew l-lum Brafel illi miegħu għandi żomma ħafna stejjer x'nesplora, rajtu trailer diġà. Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li oġobhom għal sena oħra jkunu magħna u li mingħajrhom dan il-proġett assolutament ma jistax ikompli, allura minn qalbi grazzi. L-sponsors tagħna huma l-Alberta l-Garmin li SS, nixtieq nirringrazzja il-Pata Artisanal, il-Browns, grazzi għall-bib tagħna tal-Maple, il-Melita, l-Welbies, l-Cabs u ovvjament il-Business Labs minn fejn aħna noperaw u nagħmlu l-amministrazzjoni tagħna. Grazzi ugwalment kbira tmur għand il-Patreons illi jekkux il-kazin, jekkux il-podcast, speċa minnarkom, minna sostentakom, dil-istoria ma tkomplix, jina grat immens li dil-istoria li ila 4 kważi 5 snin għaddeja u għabis sostentakom li tibqa għaddeja. Mela, patreon.com/John Malija, għal min jixtiq jina għatmana. Tassew, il-kazin, nittama li għattarawħ, inħedġiċkom illi kif kolkom moment tmorru tafsu subscribe għax jina għanwedkom għannom ternom ta' sħabi illi 2026 il-kazin se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu eċitanti ġewwa Malta. Għatlaqna jenu Rafil. Let's go. Il-aħbex kemili ma' għatlaq rajtek konna kien sar il-Man of the Year Award tal-Franks. Tal-Franks. Konsert Villa Bigi, eżatt. U kont qed tagħmel dak il-proġett inti tal-Victory Kitchen. Fil-fatt għadna d-dejn biha. U għadek għaddej biha. Fil-fatt nixtieq nibda minn hemmhekk ħalli mela kemm nresqu naqra l-mikrofon tiegħek iktar viċin tiegħek u xik. Ħalli tkun iktar naqra hekk naqra iktar naqra hekk. Perfett naħseb. Jew forsi tengola hekk, waħda teħu waħdek, ġennek ma da-daċ. Mela. Nibdew naqra minn hemmhekk għax inti ġejt fuq rejda tiegħi minn dakinhar. Għalfejn bdejt għal-Victory Kitchen, x'kienet l-idea? Iktar minn idea. Issa kienet għażla naturali. Kemm għalija u kemm għat-tim li kelli miegħi dak iż-żmien. Xi ġifieri meta ħabru li ħarridon għal-restoranti ħabba l-Covid, millu malada, spiċċajna id-dar aħna nies li mdorrin naħdmu ġranet twal fil-kċina, whatever fuq barra ġifieri bħala nies attivi ħafna. U within the first 3-4 days diġà kon ħaneqleb kull imkien id-dar ġifieri ġen kbir, ma nafx ħanaqbad nagħmel, bejt kun daqsxejn depressa xi ħossok useless, inqabbiżha ma tafx ħajjiġri. U dak iż-żmien kont bdejt nitkellem ma' ħafna nies kelli sħabi min jaħdem l-isptar, nies oħrajn social workers. U kulħadd qed jgħid l-istejjer wa storja wara storja, jaħassra l-familja spiċċaw bla xogħol, jaħassra. U through these stories there was one common factor, and that common factor was people need help. And we had food that we needed to get rid of. We had resources, human resources, chefs that had nothing to do. Issa kien hemm min għażel jibqa' dar mal-familja, ħabba biża li jimlatu whatever. So għamlu, min għandu tfal, min għandu jinnaf forsi missieru daqsxejn f'sitwazzjoni sensittiva. Però kien hemm nofsi tim li qalli jammorru naħdmu, let's do it. U għamlu li balla kurraċ il-verità, so bdejna dak iż-żmien 4 post fuq Facebook sibt respons qawwi ġifieri jori kemm il-pajjiż għaqad fuq l-istess, fuq dal-common goal li ħanejnu l-min għandu bżonn, jiġifieri minn suppliers,
għall-ikel nis jagħtu, donazzjonijiet finanzjari, sibna għajnuna minn kull imkien. U bdejna l-production. Ma l-ewwel bdiet tipo l-idea ta' Victory Kitchen jew bdejtu tipo isma' ċali għandu bżonn xikol. Mela ħamorra nitlamaw il-ċali. Bdejna with 40 meals the first day. Ok. Dejjem kien hemm isu Dejjem kien hemm pereżempju bdejna b'4-5 familji. Ok. Għax inkontin li ġimgħa nisma' minn in-nies, isma' għandi dawn in-nies għandhom bżonn taf kif, so konna diġà akkumulajna ċertu ammont ta' familji. Ġifieri meta toħroġ jekk għandek kien average ta' 4 people per family, kellna 10 familji mill-ewwel tista' tgħid. Second week we went up to 120 a day. Meals, and it kept on going. Within 6 months, we were producing, if I'm not mistaken, 3,000 meals a week. Just under 3,000 meals a week. Perfect. So, yeah, within 6 months, it had turned into... Meals? What kind of meals at night? Ifem, għawum għaffariet l-ma cost effective. Fil-bidunet, konna naħdmu bli tuna n-nis, kellna ħafna suppliers tuna affarijiet li tal-waqt jiskadu, etc. So we're very creative, naraw isma' dal-għodu wasal jinnaf tant salamun biex ħamlu. U affarijiet hekk, within 6 months we're focused more on financial support because it helped us structure our menus and plan ahead. When we were doing substantial amount of meals, it was Ma jekk jiena familja u ħanirċievi l-ikla tal-Victory Kitchen u ftaħt il-bib u ġiet delivery. Correct. X'ikun tani ġeneralment? Is-soltu l-mod kif konna naħdmu ġurnata mafus fuq carbs, jew ross jew affarijiet hekk, u l-għada nagħtu protein besides. So konna nqasmu l-affarijiet ovvjament biex ma jkunx repetittiv. Għax dak li jkun konna nafu li kapaċi għamil 6 xhur magħna, kapaċi għamil sentejn magħna. Għandna nies, għandna familja li għadha magħna tal-lum. Minn dak iż-żmien? Minn dak iż-żmien 5 snin, iva. U ukoll ħabba l-cost effectiveness, ma sajniex nagħtu proteins kull jum laqas, mhux hekk. Da fil-peak tiegħu kien jiswilna kważi 300,000 fis-sena. So we had to keep... Ma fejn ġibuhom 300,000? Mainly private sector. Thank God we had a number of friends and companies that supported us from day one. Ġifiri. Orroġ bajt għandhom dawn in-nies. 300,000 vera ċifra kbira. Iktar minn $250,000. Ekku, jien kelli sponsor kien itini 100,000 fis-sena u għadu tal-lum itini just under them. Ġifiri da bniedem minn butu, marta fil-business, jgħid isma' jien irid nagħti lura. U kien tagħna budget tajjeb. U sal-lum għadu jtina ammont sostanzjali. Mingħajru ma konniex naslu saw. Żgur li le. Manka meta wasal meta ġi żmien ibes u ħafna mill-kumpaniji bdew jirtiraw jew iwaffqu s-support. Baqa' għaddej, ġifieri apprezzajna u napprezzaw sal-lum il-xogħol li għamlu magħna. Meta kontu qed tonfqu jew meta kienet tiswa 300,000 fis-sena, kemm kontu qed tagħmlu ekliet? Kif qed ngħidlek just under 3,000 a week. 3,000 a week continually? Continually. Okay. For definitely a year, if not more. Okay. Minn huwa daw in-nies li inti għad li kien hemm il-chefs li kienu jaħdmu miegħek. Naqblu? Iva. Kien hemm iktar nies li kienu parti minn dal-operat? Kien hemm fil-bidu kien hemm min irtiġi volontarja u għana u corporate li kienu ċemplu jgħidu smaħna bat-team jgħinkom, etc. And it was good to have people participate at the beginning. Pero to turn it into a full-blown operation, you cannot have amateurs in the kitchen with you. Without sounding, as much as they want to give, konna jgħidilhom isma' aħjar tagħmlu mod ieħor, għamlu fundraising bejnietkom, għamlu attività. Aħna fondi għandna bżonn, to cook 3,000 meals in a week, get them packed and delivered, we need a professional team. We can't afford to have people in the kitchen around us in a small space because we're working out of a restaurant I had in Valletta, underground, which was, it was not a production kitchen. This was a small kitchen of a small restaurant. So we had to make things work. We made a miracle out of that kitchen. Tista' tajt. Logistically heavy deġa Valletta. So having people come in, different people every week, not knowing what they need to do. Jisek tittallim homework, it was a nice gesture, but it was a waste of time. Right. That's the truth, Jisek għandek xi ħaġa ġdid fuq ix-xogħol, għandek ġimgħa jisek hemm jidra. Apparti nies li jsajru, kellkom bżonn għajnunet oħrajn max biex twassal l-ikel, forsi biex tippakketta l-ikel. Mela iva, fl-ewwel sena u nofs sentej għamlu xogħol kbir magħna tal-e-cabs. Ma ninsaqat ġifieri kienu jibgħatu 6-7 taxis kull jum
U kull taxi kollu jenna flotta ta' 5 u 7 u 10 indirizzi. Ġifieri he used to contribute massively. I think he must have given us 30 hours a day on rides, you know. So yes, at that time mela ma konniex naslu. Ma konniex naslu. Millum il-ġurnata għandna van bil-fridge, għandna driver full time, jew reduced hours, kont ix-xogħol u waslu kollox in-house. Però dak iż-żmien ma konniex, you know, it's something that you build up to gradually. Kien jerfalna il-piece loġistiku kollu. Take care and enjoy good health. Browns, empowering wellness by providing convenient and innovative health services. Kien dik l-iktar parti diffiċli għalik il-loġistika? Not really. I think the financial aspect was always the most difficult, and it still is today. Because at the end of the day, it takes a lot of time to rope in the right sponsors, to build the relationships, year in, year out. Some remain and some you need to replace. And if we do not get them, ultimately it's our name behind the debt being built up. So we need to be responsible about how to run the operation, obviously. Ġili ġej situazzjoni raf li iġi ċaħt għandek isma għandi bżon l-ikel, imma m'għandekx il-finanzi. Iva, depending on how bad the situation is, we always helped everyone. Always. Ġifiri, għat maġi xaħat għanna u għadni l-om le, għat. Laqas jek ċemplu bil-lejl meta kena l-kxina maluqak u kullħat id-dar. Għax konna naqbdu nibatu l-om jek vera nafu li ġija minn post ġenwina, social worker, jgħid li isma urġenti, you know. Konna naqbdu nibatu l-om li kell bil-bolti u whatever biex naqduhom dak il-ħin u batlada ndaħluhom fis-sistema. So dejjem għamilna l-aħjar li stajna, ġifieri telefonat jiġi li sal-10 ta' bil-lejl, meta konna fil-pik. Xi tħoss li taf li kun hemm in-nies li qed ibagħtu ġuħ l-iktar ħaġa estrema wara tista' waħda mill-iktar affarijiet estremi. Ekku, li m'għandekx tiekol. We always believed and worked with the philosophy that food is a basic human right, which it is, especially in 2020 or 2021 u dawk iż-żminijiet. So the fact that you have people, jekk hux anzjan, jekk mhix, you know, nies li għandhom tfal żgħar id-dar u m'għandhomx ikel, hija xi ħaġa xokkanti, I mean, it humbles you. Kien hemm xi storja li vera hekk laqtetek? Kellna stejjer. Familja waħda partikolari, għadna nisservisjawhom sal-lum. Tant kemm spiċċajna tħallna fid-dettal biex ngħinuhom, ma kellhom xejn. Ġifieri meta għamilna darba vetting process li kellna morru għandhom id-dar għax kellhom bżonn extended services, ndunajna laqas kellhom fridge u freezer. Fimt issa di kienet mara ta' 40 sena li kienet tuħsib il-lomma ta' xi 70 sena li kienet ma tiflaħx. She had a terminal illness, and obviously they needed the help. So they ended up calling us for every single problem they had. Kontijiet ta' dawl, għatawlhom l-ilma, ma jiflaħx il-kelb, m'għandhomx biex jinħasslu. Għatawlhom l-ilma għala? Ma setgħux ħalsu l-kont. Problemi mal-landlord. Kien jipprova jibbulihom biex joħroġhom minn hemm whatever, konna nitlu aħna. Spiċċajt mingħajr ma trid you end up with ġifieri nitlu aħna. Ġifieri nispiċċa nindaħal jien inċempel il-landlord isma' x'inqala għandhom jafuk il-flus għalfejn tibqgħu taqlaħħom il-barra tiegħek nifs, you know. Għaddejja minn ħafna problemi. Tinnegozja għaliha. Mhux hekk, jien kont nafx fl-imstat kienet. She was going through mental and physical illness. So she was not in a state to help herself. You know what I mean? Wasalna f'punt mbagħad fej kelli ndaħħal ċertu social workers ukoll għax saret tant kemm saret gravi s-sitwazzjoni li ma kienx posti nieħu dik ir-responsabilità. Fimt ma kontx lesners fa' responsabilità, kelli bżonn imur min imur nitaqa' magħha darba kull jumej, jara li kollox dak mhux xogħli, you know, u jaraw jekk jaslu f'ċertu estrem. Then if needs be, they even admit them to, you know, mental health care, whatever it is. Again, not something I can judge. Decide. Mhux hekk. Mux posti defen. X'impatt taħallu fuq għalaw l-istejjer? Looking back at it, I'm very proud of what our team has done, obviously, because I know genuinely we helped a lot of people. You know, Gila would be on holiday and they start calling. Tamil jum ċempilli fuq, per eżempju, jenna fil-kelb, nispiċċa nibat in-nis mix-xogħol biex jgħinu jgħidu l-kelb għand il-vet, nħallas il-vet minn. X'nagħmel, ħalli l-kelb imut. Ġalla.
kieku l-kelb tiegħi nagħmel minn kollox għalih. Il-klip inħobbhom iżjed minn nies dejjem ngħidha di. Onestament, ġifieri. Għalfejn tħobbhom iżjed minn nies. Mat ma jmeruk dejjem jiġu jifru kif tasal id-dar, qatt ma niġġielet magħhom jew kelb għalija huwa bond uniċi, uniku, huwa bond uniku li qatt ma esperjenzajt naħseb. Laqqas ma uman, onestament. Però bnejt ħafna bonds sbieħ ħafna mill-li qed nisma' spiex ta' Bnejna, però fl-istess ħin tallimt li rrid inżomm ċertu barrier, emotional barrier. Għalax, once you become too emotionally invested, it starts to take over slightly. So you have to learn how to become professional, if that makes sense, and keep a barrier. In fact, my number I wouldn't give out to any more people, certain things, because if they put your back against the wall, tħassar wieħed, tħassar il-ieħor, etc. It's not the way forward. Ovvjament, ikollok min jipprova jabbużaw ukoll. Kellna każi fejn jipprovaw jibbużaw, nindunaw mal-ħin. Jew ma jkunx veru għandhom bżonn lajnuna, jew milli kellhom bat jipprovaw, issa jipprovaw jieħdu lit, tinduna mill-ewwel. So aħna mifkonna nindunaw li isma' there's something fishy, konna nibgħatu nerġgħu vetting process anke jkun ġaddew minna. Il-vetting process x'inhu żomm? Vetting process huwa it could go anything between a detailed questionnaire to understand the poverty within the household. How many people live there, konti tadawlu l-ilma x'jagħmlu ċertu kalkoli. Dan mhux proċess li kon nidħol fih jiena biex l-affarijiet ikunu ċari, dan mhux posti laqqas jien kon naħdem ma' ċertu social workers and we had an exchange of services. So daw social workers kienu tal-istat, ta' xi NGO. Tal-istat ġieli mill-Ministeru kienu ċempluli ta' NGOs. Taħlit ta' Le, ma per eżempju, dan il-vetting, min kien jħossibu għalik? Kelli waħda li taħdem ma l-istat, tista' tajt. Li kienet social worker. Ekku, u oħra li kienet taħdem ma' NGO. U kont ngħidilhom isma' aħna nitmawlek in-nies, jiena meta niġi bżonn xi ħaġa minn għandkom li mhux kapaċi nagħmel, naqduni. U had a good relationship. So ċemplu li familja ġdida, għandi bżonn nivvetjhom, mhux ta' idejja, ħuħsiebhom. Tell me where they stand. They come back in a couple of days with a report, and based on that report, we would service them accordingly. Kemm kienet frekwenti għalik li ċemplu l dan nies? Fil-prime, kull-jum. Kull-jum. Ġili, minn fil-ħodu sa fil-għaxija. Il-prime kienet nasumi 2020? Kellna sentej 3 snin, Kellna sentej 3 snin. Naħseb fit-2023, mbagħad naqdarna mal-ħajt mill-verità bil-fondi. Kellna sponsor minnhom li waqaf jisponsorjana u ħadna daqqa ta' ħarta, ma stajniex insibu mezz kif nirreplacjaw. Kemm kien kbir dal-sponsor? Xi 70,000 fis-sena. Il-verità għaddew minn sena ħażina u ġew lura wara sena u nofs għallulna isma' we're back, we're gonna help you. So it was a genuine, problem where they need to take care of charity starts at home, John. When it strikes, it could be a company or whatever, obviously you take care of your own first. And I appreciate that. But they came back and today they're our main sponsor. Reġaw daħlu fija. Reġaw daħlu hija. So it was a genuine thing, they went through a bad year and today they're back and obviously they help us. Efa bad negozju kien periodu pregattiv ħafna. Għal-kulħadd. Pero sfortunatament għaddejna minnu, meta naqsulna l-fondi u we had to organically downscale the operation. Meta ngħid organically ġifieri kont lest ma nkeċċi l-ħadd mill-lum għal-għada minn għandu bżonn is-servizzi mhuwiex lant, so kont lest nerfa' dak il-pis. Però fl-istess ħin ikkalkula l-pis finanzjarju ġifieri. Mhux hekk ngħidu minna u sa nġibuhom hemmx tagħmel, mhux ħanaqta' ħalli. Ġieli tlift flus fuq hekk wara tħares lej sena u tajt. Tlift le ġieli ħriġna mill-but li mmulaw normali. Ħafna ħin. So if you count time as money, ħafna ħin. Għamilt sentej kon naħdem daqs full-time job fuq il-karità, kważi 3 snin. Plus il-fundraisers, konna nomu biex nagħmlu fundraisers. L-iktar li għamilna charity swim ta' 24 hours, per eżempju, jiena u Andrew Arrigo li huwa l-fundatur liħor tal-Victory Kitchen. Just the training għal swim bħal dak għandek 30 hours a week. Just the swim, and it's a 6-month or 4-month process. Il-business tiegħek bata? Il-business tiegħi nemmen li bata daqsxejn. Iktar mill-business il-karriera tiegħi waqgħet lura fil-karriera u hemmhekk imbagħad kelli fejn qed tisma' I need to draw a line. I need to focus on myself, my business. We're going through a hard time too. Għadna ħirġi mill-COVID. Naturally kellna ħafna catching up x'namlu. So I had to take a decision and put,
full focus onto my personal life and my business. Pero għadkom għaddejjin issa. Għadna d-dejnija. Okay. Il-verità l-lum kif edin noperaw huwa kważi self-sufficient. I mean, the input we put is minimal. We have sponsors who, thank God, year on year, they are consistent. So obviously we're always looking for more. The more we have, the more we can help. Li kieku, plainly speaking. Yeah. Li kieku ikolkom iżjed flus f'termini ta' sponsorship. Iva, Tittimaw iktar nies? 100%. 100%. Il-verità minn dak iż-żmien law ukoll fetħu iżjed postijiet. Għaw xi ġiex djar jew tlieta fejn imgħu n-nies, għaw hemm shelters, għaw affarijiet. So, fetħu iżjed. Skont l-analiżi tiegħek, għad hemm bżonn il-bżonn hemmhekk qiegħed. Ma nafx ngħidlek. Nemmen li iva, għax kieku mhux ħajbqgħu jiftħu iktar karitajiet, però il-bżonn dejjem qed tikber. Normali. I think this is a statistic throughout Europe, not just Malta, il-verità. Pero fl-istess ħin nemmen li qegħdin jittakiljawa a number of NGOs, a number of foundations that are giving a lot back too. So without us, I believe they are still doing a lot. If we had to ramp up our meals again, there will be the demand. We can help an NGO. They can focus on other things, on mental health, on what they are meant to be doing. So, Forsi minn din l-intervista nistgħu naslu għal żewġ affarijiet tajbin spiex ta'. U la waħda hija jekk forsi hemm min jista' jgħin biex jiżdiedu l-fondi kif għandu jagħmel biex tiddaqatit. Mhux hekk, ekku. Ġifieri jekk forsi tista' tgħidilna ma nafx kif jikkuntattjaw xi jagħmlu bagħtulek email kif taħdem il-biċċa. Email jikkontattjawni anke n-numru tiegħi fil-każ nitfgħu fil-post l-inqas ħaġa, jew l-email tiegħi ara kif jaqbillek. We're always open to taking on new financial help, obviously. We have a very good track record. Our accounts are audited. Everything is certified by the VO office. We have our house in order. It's a very, very clean. I-registered VO? Of course. Bil-fors, inkella ma nistgħux. Ejja nżommu l-affarijiet sempliċi. MCB, protezzjoni bażika. RCBO, protezzjoni avvanzata. Għax ma tinvestix f'RCBO biex titfi il-problema. U mhux id-dar kollha. Sib l-RCBOs ta' Schneider Electric għand li SS u għand hardware stores ewlenin. Alright. U jekk hemm pereżempju jew NGOs jew individwi li għandhom bżonn l-għajnuna tagħkom kif jikkuntattjawkom? NGOs jew individwi bħalissa onestament kif edin, unless we get more financial support, it's difficult for us to support more people. So as I was explaining, organically we downsized. So when people Palissa għed fuq il-limit. Palissa di fuq il-limit, Iva. We're, naddu eżatt. U nipprovaw dejjem ikollna 10% kuxina x'ma tafx inqala. Kontingenza. 100%. I mean, any operation ideally you always have a contingency ma tafx inqala. Jola food cost jerġa' innaf, jaħbad bil-van, whatever, jkollu joħroġ bis-sick leave. Whatever. So we have a contingency which we need to respect because we are responsible for the people we are servicing. We cannot work on the limit jinqala xi ħaġa u konna nifqu millu malada l kulħadd. So we need to keep a cushion in place. We need to know that if things stop millu malada, we have at least 2-3 months to keep going. Kollu franu jew. U tax tinsa, inti dejjem kontek jew. Kif? Namtek tek. Li Dejjem. Tfalix klim fħalli. Dejjem. X'jagħtili dal-għodu qed tistisa? Raħja balet jifas lili. Mela, le, fis-sens li altruist. Naħseb nemmen li dejjem konna jien in-nisija, dejjem konna anke l-iskola. Il-iskola kont nibbulli għal-bulis. Ġifieri jekk qed jaqbdu ma' xi ħadd miskin li hu żgħir, konna biss għalina naqbdu miegħi flok. Dak dejjem kien il-każ tiegħi. Tagħmel sens? ħafna, bro. ħafna. Like, subscribe, Mela. Isma' mbagħad 2020 kien hemm ħafna nies tiftakruha, kien hemm dik l-esplużjoni ġewwa Beirut. Kienu mitu xi 220 ruħ blast radius ta' madwar 10-15 kilometru, ġifieri kienet katastrofi out of this world. 300,000 people were displaced. 300,000 people, kważi il-popolazzjoni ta' Malta. Tal-Maltin ġewwa Malta ekku. Tal-Maltin ġewwa Malta displaced. U inti għattillallu hemmhekk hemmur. Ejja, propju mhux
Kif ġrat? Mela, kif ġrat, dak bażikament ħabib tiegħi u xef Malti, Hani Harp li għandu l-Alibaba, ġewwa l-Gżira, Lebanese restaurant. Obviously, he's Lebanese by blood. And when it happened, nemmen li, as anyone else would do for their country, he felt he wanted to help. So he started building a team. He contacted me to see if we can help him with sponsorship and stuff like that. Għatlu xal għamel, għallina ħanitla l-ġemad diħna. Għatlu tajjeb, għatlu għedin jena u jħor, għatlu tilajna x-xogħol ukoll. So tlajna konna xi grupp ta' xi 6, 4 minna jew 5 minna xeffijiet. L-esplużjoni kienet fawissu. Eżatti, aħna tlajna fawissu, ġimma wara tlajna. Ġimma wara l-esplużjoni tlajna. Ġimma wara tlajna, mela, kien għadu ground zero, ġifiri tkun għaddej u taqa apertura mill-flats għadu, jew karozzi toroq mixħutin, karozzi sploduti, dak it-tip, it was fucking crazy, man. Jisu war zone frisk, tista' tajt l-istess ħaġa, nis fit-toroq, nis fit-tents, l-istarijiet fil-boom tal-Covid, kellhom jingħalqu kulħadd spiċċa fil-car park ġo tents. Ekku għax fil-pik tal-Covid ukoll, timmaġina aħna biss dettal-ħelu l-iktar swab salvaċ li għakkelli kien fl-aeroport ta' Beirut, għax xasruni, man. Imnalla ma' femunix, għax għajdlu bil-polit, bħedġawni ta' vera, għax kellhom nurses jew kienu security, man. U da, insomma, għaddejna mit-testing, għax kieku jżommuk. Sakemm tiġi negattiv ġo compound tagħhom, ma jħallukx toħroġ mill-aeroport, immaġina kif konna nkunu. So dik kienet l-ħerdel, jekk ninqabad l-aeroport. It will be the worst case scenario. I'm trying to help, I want to work, I want to experience, not because it's a nice experience, but it's a humbling experience, that's why I went to help, Xittuħu minna eżat l-affari għal-fejn mort? It's a life experience. Anything I've done on this level has taught me a lot, and I always encourage people who have never been to such an extent to help others to do it, because then in the long term it will come back to you, even if it doesn't, it's not the case. But it gives you a very different perspective on life. Tiġi tapprezza iżjed. X'inhi dik il-perspettiva? Kemm tmur lura d-dar u tapprezza kollox. Kollox. Taf kif kollox, il-verità. Hemmhekk il-Lebanon, anke jekk kont sinjur. Għamet li kont sinjur u kellek dar tal-ostja, mela faqatlek id-dar. Bankiet għalqu I'm quasi bankrupt, jek minn is-sers ball, you couldn't access your money. So overnight your life has changed. Sajt mux ilek taħdem u tkun bil-għal. M'għandek xejn. Il-gvern insurances u hekk. Il-gvern ma nafx kif qegħdin illum, però dak iż-żmien kienu gvern li qegħdin fil-poter però mhumiex, għax hemm il-Hezbollah li huwa militant group tista' tgħidlu hawn min jgħidu terrorist group ukoll, ma nafx eżatt l-istorja warahom, però li għandu nofs il-poter, għandu seats in parliament, so they have their own laws in a certain region. Int-esperienzajt, għek din it-tensjoni? Għana jillekx esperienza għana, mela għana we saw military presence everywhere. We'll be driving down the road and a tank is driving past us. Tajjeb, ġifiri it was a very, very hot time to be there. There were still rumors that it might have been an internal attack. The Hezbollah blew up the port, so there was this high tension alert. On one of the days, our job was, apart from cooking, where we spent 12 hours a day, jiena tefawni mal-ħas. Tefawni ma' xtam. Xieġi tefawk ma'? Naħsel l-ħas u naqta l-ħas, John. 12 sija kull-jum. Kwet najdlek van ħas kull-jum. Imma, whatever, I was there for it, I said, kif kopjajt maħax, ma' sibx li, nasib li? Ma' ħafna ħasu. Fem, Ħas challenging, ħas ħażin. Le, imma taddi, you know what I mean, at the end of the day, considering l-istat li kienu fija, there was a very, very good vibe in this kitchen, the people were extremely welcoming, the Lebanese people, although they were going through fucking catastrophe, they were very, very welcoming. So it helped, you know, you say tara daw in-nies ostja. Missom edin għal-kub tejhom jibku u għalla kien hemm positività. And that's a life lesson, that positivity overrules anything in life. Isma, biex ma nitilfux daqxej rotta, għabel nishtiq nisaqsik ta' fuq is-soċjetà u n-nies u kif laqgħuhom u hekk, però kont ħatajt li fuq bdejna bit-tank. Ħanajdlek mela. U dak jumej minnhom konna nitlu nixtru daw jisom supermarkets imma wholesalers. So
per eżempju Ross biex kier ta' 30 kilo, affarijiet hekk. U naħseb kellna xi 20,000 euro x'nonfqu. Tant kemm għajmim laqas kon joqogħdu ġol-van li morna llum u rġajna morna l-għada. Meta morna l-ewwel ġurnata, snandunajna li bdew ġodda s-supermarket ma tantx ħaddu grazzja bina. Sa aħna kollha bħali, Maltin, whatever, take it as you like, bil-flokkijiet tal-volontarju, whatever. Konna nidru li jisna we're part of an NGO. U li ġara konna din ġol Hezbollah region. U daw ħasbuna Amerikani. So, on the second day we went back, and we had about an hour making this order, nabbu l-van, whatever, u kif dejna nabbu l-van qabel ma rkibna, it-tajers tal-van kienu baxxa ħafna. U tal-van għatlu mur pampju, għax ma nistax nirbu fadda l-400 nies. U stennejni hemm. U within 5 minutes approach jawna military group, basically, civilian military group. Ġew fuqna u tawna ħafna ħasil. U ridna nirkbu magħhom ġo karozza. Ħasil tipo, ma kidu għajtu ħafna blarbi maħna, jisom kienu maħluqin, bina xittamlu għaw da, u għek, u nirkbu ġo l-karozza da. U dor fuq l-oħrajn, indonajt li kollha kellhom l-istess pinġija, so għajsid dawn huma tal-Hezbollah. Ir-rapportawna ħasbuna Amerikani, bażikament, isirna nafu għala. U rridu jabbuna biex jihduna, ximkien dor fuq l-oħrajn, għattunom għajz impoġġu fuq daċċint, għas jek inżiralla, ma nqum minna. M'għandek xans, nistennew għata parsi ma nifmuhomx. Somma, unbat, għara żmien inkellmu hekk għatħan bin-naqrar billi għandna fil-lingwa tagħna nawwiġa naqra. Forsi jgħidu isma da mhux Amerikan, ġalla, taf kif. U jisom għadu daqxej. Insomma, laħaq ġilura driver, kif ġilura driver bjat. U għata għuna ħnastja, kelli raġun. U iħassi li ħafna maħħom, ċemplu ħani, thank God kellimhom u naħseb kellhom, għax hemmhekk il-verità huwa maqsum u jisa politika. Ġifieri, if you know the right, you know what I mean, who to call, how to talk, etc., you get out of it, if you don't, you're fucked. Yeah. Għal-grazzja tal-la, they let us go, they took a photo of... Ħani solvi l-ek ġiviri. Ma nafx min, jow ħani u driver, ma xaħat solvi ulna, il-felleta, mux jena zgur. Għaskon nafx jati għajdu. Pero esperienza fejta jtara mort biex nejn. It could have ended bad. Bżajt ju. Bibtijaj il-pata krips metodu artiġjanali u ma krips favoriti tijaj. Minn l-borza, anke ċieħ. Ta' rosemary jifqaw, għandhom il-high oilic sunflower oil li għamluhom ħafna aħjar għas-saħħa. Ta' vera, m'għandekx idea, u mhux se jkollok għax ħanispiċċa. Pata, Italian quality, guaranteed. Eye opener, ta' vera. Il-verità ma kienux aggressivi u ma minnhom jitkellmu hekk. Imma iwa kelli feeling ħażin ħafna li jekk nirkbu magħhom ħadd inqala xi waħda. Li naffa jduna ġo xi headquarters joqgħod jien naffa nafx jiġri alla jtara ħafna films u tajt jaf jiġriek. So I made it a point li jisma' mhux nifmek ma nafx jettajt, mhux ħanirkeb miegħek u daqshekk. Però daluna ġifieri nies fuq muturi, dan u hekk ma kellniex fejn noħorġu. Però nassumi li kien hemm nies li kienu naqra iktar akkoljenti mbagħad. F'liema sens. Ġifieri dawn nies li kontu għettejnu pereżempju fil-Ċina. Dak ma kinux magħna. Le, ma apparti din l-istorja ta' ħafna, apparti di qed ngħidlek għalli kienu għaddejn minna tal-ġen, welcoming ħafna minn invitanna d-dar tiegħu sajrilna. Fim minn tħallna ġoħanut nixtru. Wieħed xieħ jaħsla kien jgħat fil-ħadba tal-ħanut jibki. Kellu naħseb kellu 75 sena. U għadna jgħanitlu nixtru minn għandu, naqa support. Ma ħalli nix nħalsu. M'għandek xans, I can see you come to volunteer, kellu Ingliż veru tajjeb. You come to volunteer, you know, ħudu li tridu, jindi ġat lift kollox għalli. Għalli għallat il-fletti, kull mandi sofan, fadalli sofan, u għand il-mara ma tiflaħx. La-aperturi ma kellu xej, u jibki. So these sort of experiences, yeah, they humble you. You know, you think back, you forget about them quickly, but when you start to recount them. Għaldi ta' dal-anzjanek, kif timmarkak? Dan niftakar. Istruzzjoni da' Rajnihem bil-qeda fuq l-adba, morna nkellmuh, u kif ma rridx iżomm minna flus, għattalhom għajżin nieħdulu l-indirizz u nibatulu xi ħaġa minn Malta. Whatever, nabdu l-foru bejnietna nibatu għomlu. U ktan l-indirizz insomma kif tlaqtu ftaħtu kien kiteb per eżempju ismu l-isem tal-ħanut in Sili Beirut
stupid Lebanon underneath. So he was mocking his own country because of the situation they ended up in. And it was done in, you can tell he was angry, but at the same time, there was humor behind it. And that goes to show the character of the people, in my opinion. The amount of people that were on the streets helping out. It united the country, I mean, to a certain extent, or at least that area I was in. It sounds like kważi forsi iktar mill-the country, kien hemm intom minn Malta, daw mill-Libanu, intom kontu parti minn xi organizzazzjoni dinija fil-verità, le? Fej ħdimna fil-kċina iva, pero bħala l-grupp li tlajna Maltin biss. Imma f'din il-kċina kien hemm nies minn partijiet oħra. Lebanon biss, Lebanon biss. Lebaniż biss. Ejja, Lebanese biss. Kif huma l-Lebaniżi in ġenerali? Very nice people, tal-ġen. Huma bħalna naqra jew. Huma naqbħalna. Huma naqbħalna, ejja. Very, very nice people, onestament. U jikun kol nsaqsik tipo id-distinzjoni bej is-soċjetà tagħna u s-soċjetà tagħhom. Il-verità xejn diffiċli ngħidlek għax meta mort ma tantx gawdejt is-soċjetà tagħhom kif suppost, aħna morna ġo lukanda li kienet magħluqa speċ ta' kellhom 5 tikmama li ħadnihom kollha aħna. So ma kienx hemm nightlife, restaurants magħluqin, ħtilna ġo dal-kċina aktar ħobs milli xejn. We didn't experience Lebanon, pero I have Lebanese friends. I know people who went. My family went at a different time. It's an amazing place to go. I have been saying I will return ever since I went, and I haven't gone back yet. Ġifieri wasal biex imur l-ikel. L-aħjar kebab li qatt f'ħajti żgur. Kil xi tlieta wara xulxin wara ġurnata xogħol. Inti kok li tħobb tiekol ħafna? Ma nħobb niekol. Xi tħobb tiekol allura? Skont l-aptit. Imma b'mod kollok meta tiġijek il-ġuħi bla. Aġin u laħmijiet, my favorite. Kemm biex insajjar u kemm biex niekol. Xfieri laħmijiet anything from beef. Xi laqwa katt skontok? Stien antipatku biex nispondi daw domandi. Għax kulħadd jgħidli x'inhu jippreferi x'inhu hekk. Skont l-aptit. Jekk illum għandi aptit laħam ngħidlek I prefer pasta. Le ma jkun laqwa katt tal-laħam x'inhi? Jo assem malik, speċ ta' u kol, skont. Kif ħat qabbel pork ma' beef, per eżempju, ma tistax. Diġa categorization, tajt ma' jene, preferi il-pork mill-beef, per eżempju, jene preferi il-beef mill-pork. Emmin, pero jima pork chop għalija, meta jkun pork chop tajjeb, ma' xejbda miegħu. Pero biex jissibu għaw Malta diffiċli ħafna, jinsert għalik u jgħid. Għax il-kwalità tal-majja madux li kien. We live in an industrialized production time, Pero mbagħad meta tiġi biċċa majja għalija, taf kif narafa ngħidu majja llum. Kien ikollha il-buċċa nara biċċa majja l-sura ila nixti. Mela, ħammur lura naqra l-istorja tiegħek wara dawk wara l-arfien tal-preferenzi kulinari tiegħek. Wara Beirut mort l-Ukrajina. Iwa. Mhux hekk. Fil-background għandek il-business għaddej, għandek il-Victory Kitchen għaddej, u mbagħad kienet faqqa tal-Ukrajina u inti wara xi 3 xhur jidher li kont lajt. Eżatt. Laqqas 3 xhur. Bej wieħed u ieħor li ngħidu 3 xhur. Aħna morna ġo postijiet li meta wasalna kienu hemm ċertu postijiet kienu għadhom letteralment 10 tiem qabel telqu il-militarju Russa, ġifieri they were still x'inhi l-kelma bħalissa. They had still captured certain regions and they let go of them a week, 10 days before we arrived. It was... X'kien l-aftermath ta' dak? L-aftermath ta' post fej li kien maħtuf u War zone. The whole experience was a heavy experience to deal with, and I think the 2 people who came up with me would agree on this. One, we went up, we were just 3 guys. We had the same vision, we had the same intention, but nothing else. X'kienet l-intenzjoni? L-intenzjoni kienet li I wanted to document people and see where we can help, because we wanted to throw a fundraising event, which we did, and it was very successful actually, thank God. And we raised, I believe, about €150,000 to then go back and help these people. So at least we knew where the money was going, how it was going to get there. We had trusted people on the ground after this trip and all that. But even just getting into Ukraine,
it was such a hassle. You don't know if you're going to get in till you're in. You don't know if you're going to get out when you're in. Għajdina naqra dak il-proċess. Il-loġistika wara, Ta' kif mela tidħol ġo. Tirna l-Warsaw, tajjeb li għatem just off. Li għal Polonja. Polonia, eżatti. Then we had about a 6-hour drive. Meta wasalt Warsaw, skoprejt li ħallew l-bagalja Malta. Daqqa ta' ħarta kbira, kont għadni bix-shorts u għek jena dejjem niġrijek. Pero ġadaw l-pajizi, ma triċ, man, gżejda, you know. So konti għad bix-shorts u daw, nasib bieċerek kelli. Ma tissa sew, ma ġara xej, memx namen, tlaqna. Ma irkibna ġol karozza u tlaqna. Lej Ma xtrajt l-ħwejjeġ. Ma stajċu, 11 ta' bil-lejl. We're driving through the night to get to the Ukrainian border close to Lviv, basically, which is the closest crossing point to Warsaw. Took us about 8 hours to get there. We had to change, when we were an hour outside of, or 2 hours outside of the border, they stopped us at a petrol station. Can't understand the driver at all. Għadkom Polonja. Għanna Polonja. U għallina speċa ġejvan ieħor għalikom. So għanna ħriġna, fit-3 ta' fil-ħodu, l-4 ta' fil-ħodu, ksieħ tal-ġen. Min waqqafkom fil- Dal-karozza. So we wasaltu l-petrol we had station. a taxi, well, a driver who was confirmed, we had organized it with him. Minna li naħedħodna sal-border. Kif wasalna 2 hours away from the border, waqqafna l-inna guys, intkom ħatif u għawissa u ġejvan għalikom. La numru tal-van xej. So ġifiri, so ma kiex Nżilkom? Nżilna baqajer sisti li ġgur ġiċaħat. U nżilna, l-unika kontat li kellna ġo Ukraine dak il-ħin kien riqet, so ma stajnix nabdu għamuk. U wara xi 3 kwarti, vera ġivan, minn daw tal-iskola, minn daw il-homor transit sek l-antiki, irkibna ġovan, it was a refugee van taking people back into Ukraine. So they left at the beginning of the war bil-biza, and 2 months later they wanted to go back in to see where their house is, what's happened, etc. U Fil-bank kien hemm il-refuġġjati ma'. Refuġġjati diħlin lura, kien hemm xi 6 xjuħ jew 7 u naħseb kienu tfal ta' tfal tagħhom. It was a very, very moving part of the experience because again, you sit down with people, you can't understand them, you don't know what they're saying, they're trying to talk to you, minna għadu jibki, minnek, aħna din mabġin ġo dal-van. Thank God, għax hemmek ħatna għabbodi hit tal-oħrajn, għax fl-4 ta' fil-ħodu ġo dal-van kienu ksieħ ta' vera, taf kif. Anyway, we got to the border at about 5 in the morning. It took us, I think, about 6 hours just to cross 100 meters because of the checks. They closed for a certain amount of time. We got there early to beat the queue. So kellna l-ewwel satin nistennew sakemm jerġgħu jiftħu. Għax kien hemm curfew ma tistax issuq bil-lejl ġol Ukrajina. Per esempio, jerġa' jiftaħ fis-6 ta' filgħodu l-curfew. So jekk wasalna fil-5 jew fl-4 ma nafx kien eżatt, kellna nistennew satej. Mbagħad il-proċedura kienet waħda naqata għalija, aħna għandna passaport. Kif tiddiri għabihom daw inti għax inti hyperactive? Mindset, mindset. Pal meta ninżlu nomu fit-tul, meta għamilna dak il-lawm għal-kareta u hekk taf li jisma' jien għandi next 24 hours. Which inħares li tal-pool m'hemmx tagħmel. It's a mindset, you get into it, tajt tisma'. The end goal, the objective was much bigger than, be getting impatient. So tajt try keep up the vibe, konna 3 Maltin, tħaqna daħqa, nabdu ma' wieħed, nabdu ma' liħor, u tal. Melita Stella Voice. Telefonati ġewwa b'garanzija. Għatma ninsasti kif tħalna għal-samna l-border bdejna nsuqu and the first thing you see. F'dawkom, tipo, għax intom mintoxu Ukreni? Le, f'dawna, again, jiprofaw jkellmuna, ma nifmuhomx, nħorġu il-Google Translate, thank God. We're going to volunteer, we want to help, blah, blah, thank you, very, very appreciative people. Ġanka mal-border u kol fejmu li jintom. Mal-border, ekku. To be fair, we had a backup contact. So worst case scenario, għala xaħġa, we had someone who's very close to the military, and they said, if you need something, call, basically, but they said, you should be fine. They knew the situation, so we had guidance, we just had no one with us. Right. All right. Kif tħanna ġol-Ukrajna bdejna nsuqu, u kull ma tara liqi, sakemm tiflaħ tara liqi sunflowers u xemx tiela. Wow. Tajt, what a beautiful fucking country asla, man, Mbagħad tibqa' suq. We had about an 8-hour, even longer, I think it took, an 8-hour drive. We changed cars another 2 times, and eventually we got to Kiev. And when you start to get about an hour outside of Kiev, you start to see the destruction.
heavy destruction, so then it hits, then it hits hard. At Malin Sound, the first day we were driving, and as part of the emergency services and the state of emergency they were in, there was a system that just overrides everything, and if there's an air raid or something, an alarm would go off, and on everyone's mobile, and very fucking loud, man. So we're driving half asleep because we barely slept, and we said, okay, we're in a comfortable car finally, għan ordu sija, għax issa naslu kellna x'namlu. U f'daqqa waħda jibda jduq alarm, man. U jjaħsdek ta' vera. So ma għolna erba TMek, ġifiri kull darba jkun emeri, tkun fej tkun, jodduq l-alarm ta' city, il-mobile, tal-kamra tal-lukanda, tinżel tiġri fi shelter. Again, tidraw kol mal-ħin. Ekkont se ngħidlek, tipo wara ċertu ammont ta' ħin li l-ħin kollu kulħadd taħt din it-tensjoni, taħt din il-pressjoni. Biex għal xiġri bil-mod. L-aħħar darba li daqet u konna din hemm, ma ninsa konna din breakfast il-lukanda. U kont qed nabbi l-plat dak il-ħin. Hop li kellu hekk da u ħarist li għamatilhom guys. Ħanibqgħu għaw ta' issa. Għandna plat minn bacon u tipo. Għalla fuck it, you know what I mean. It's for everyone's safety, ma sissa kollha kienu false alarms. We're in the middle of Kiev, which was relatively safe, very, very hard for them to get back in at the time, the way the war was positioned, and it was very safe. And Kiev is a very big place. Mill-ajru kol kienet safe. Mill-ajru kol taj. Ħanajdlek, if 20 bombs fall and they go off, the Kiev is so big. For it to fall and affect the area you are in, you have to be really fucking unlucky, man. U għek kontet najt statistically. Wala għastmuti kol il-bacon. Ekku. Xi bacon bati, u għek, mela, hemm taħt, taf kif. Le, ġifiri mbagħad statistically tibda tajt imma, tajmin kiku tara armata kollha ġejja tajt fakku. Imma hekk, jisni mbagħad I relaxed a bit. The first 2 days were intense. Id-differenza bejn nis ġo Beirut u nis ġo l-Ukrajna? Very different cultures. Very different cultures. I mean, in Ukraine, again, they were very welcoming, darubina, mbagħad kellna ġiex kuntatti hemm li tlajna nagħmlu kuntatt magħhom ħabba l-karità, ċfri jgħinuna baqgħu magħna ħin kollu. Pero it was a very different situation. Yeah. Beirut was an accident. It was still unclear, but people are quite surely, it was just negligence and that's what it was. This was a full-blown war. I mean, it was fil-li normali u fil-li literalment you're fighting for your country and your life. Yeah, u xkienu jħossu n-nies dwar li kontu tkellmu? Shocked still. I think I think many people were still finding it difficult to explain exactly what they were going through. That's the Kienu rabjati? Żgur, rabjati, min imweġġa, min jgħid funnily enough kien hemm min jgħid li kellu raġun. There were a lot of mixed, it's political then, it depends on a lot of things, but it was heavy. We went to 2 of the worst hit places at the time, 3, just outside Kiev. Incredible damage, Intom, x'mortu tagħmlu hemmhekk? Mortu speċta biex tagħmlu kuntatt u tiddokumentaw biex imbagħad tagħmlu l-fundraising. We had already had a place in mind which we wanted to sponsor, because we managed to make contact, which was basically, it was a mental institute in Borodyanka, so about an hour and a half out of Kiev. And it was a place taken over by the heaviest militant group servicing the Russian army, which are the Chechen soldiers. Nis middera ħorox klip, man. And Meta tajt klip xiġifieri. Ġifieri ħorox, man, like fucking ħodor, man. Ħodor. U l-istejja li smajna xamlu l-dawn nixju mental institute. 300 mentally ill people, the way they treated them, what they did to them was fucking horrible, man. Horrible. It's something you wouldn't even want to see in a film, għax ukoll like that away. It's not right. In a film, as-separa in fucking real life. Yeah. And they were there 10 days before we arrived, so they literally got back hold of this mental institute 10 days before. So they locked them all in one fucking room for 10 days. They just threw in food, la toilet, la shower, xej. Kulħadd kużani. Toilet fuq xulxin u hekk, it was heavy. It was heavy. They smashed everything. Ma kienx hemm ma tajx li jisma' daw jaħassna nies tibatu minn ċertu affarijiet. Ħallhom jgħixu whatever, use it as your base. Imma mhux, kien hemm ċertu ħudura, rajna affarijiet kbar, abbuż fuq l-istaff. U għalhekk iddeċidejtu li ħatejnu lil dawn intom. Ejja, naħseb l-iktar fost li rajna, l-iktar li kellhom bżonn. Kien hemm nies oħrajn rajt djaru hekk, però
fuck it, you're capable, help yourself. But this was moving, bnidem li siba diffiċli ħafna nibki u tlaqt minnem bidmu fajnejja, stja. U għata għek rrit nejnom so, rridu nejnom so. Fatti bat kif morna X'tib tajnuna kellhom bżonn? Kollox, ġon. Ejsa zedu l-post kisru ilhom bil-ħdura u għajmin maħallux tiqa mux imkisra. Ġej terġaw tibnuħ, rittu? Kważi terġa tibnieħu l-affarijiet ta' ġewwa għas computer maħallu għall-istaff. Post li kien hemm minn għalija xi 50 ruħ jaħdmu hemm. Daw il-tajtu ma' nies li kienu pazjenti hemmhekk? Ejja, ġennu kif rawna. Aħna l-ewwel net wasalna hemmhekk u kellna ġiġvanijiet donations lesti, ikel, TVs, affarijiet to get them back on their feet, to help them forget, computers, clothes. So kif bdejna nħottu x-xogħol qatt ma ninsa kemm dalu magħna, jiġu jiġru jiffirħu jieħdulna bidejna hugging us, jaħasra, very gentle people, some of them thought that it was a game. They thought what was happening was a fucking game, man. So, they were explaining stories to us and they thought we were part of this game that they were going through. Mind blowing, So tlaqna minn ġoda l-post u għadna sma' wekker nejnu għom jiġu fuq sajom. And we gave them substantial donation after our event, so it was mission accomplished. Li kbira fuq dell-istorja x'inti qed għandek min-naħa kemm kapaċi kun aħdar il-bniedem. Għadna l-oħra għandek inti. Kemm kapaċi kun fidil il-bniedem. Kemm kapaċi kun fidilu naïv u nċenmu, u mbagħad kemm kapaċi intu sħabek, mhux għax inti. Ma intu sħabek u nisbħalek. Li daw jiddeċidu ma nafhomx minn Adam, imma ħammur nejnhom. Ħammur nagħmel l-oppost tal-ħdura kemm il-bniedem huwa Divers. Stramp malla u l-bniedem. Divers. Mbagħad ġbartu dal-150,000 insomma? Ja. U x'għamiltu bihom? Donations, Tagħtu donation l-istess dan il-post. Ekku. 150,000 kellna bħala revenue tal-event. Kien hemm spiża sostanzjali biex sar l-event għax sar ġewwa Londra. So we teamed up with a few amazing restaurants in Malta, Bahia, Noni, my team. When we threw a 5-course meal at the Corinthian London. So we pulled in with a contact, my cousin who works in London. She worked in charity for many years. She had a very strong network. We used a bit of everyone. We threw an event. We took up everything from Malta, food, wine. Wow. Tabetta Winery sponsored a whole pallet of wine. So everyone gave their bit. We threw an amazing event. It was a success. We had a strong auction on the night, a fundraiser. We managed to raise a substantial amount. Mela, pratikament, mill-ister li għatli sissa, semmejt li biex 6 snin li tħabbat wiċċek ma' dbatija ta' nies. Ekku. Tul dak il-periodu nbidel xi ħaġa f'Rafel? Skont kif tajt, meta rajtu kbirt ukoll jimbdejt kont sajru. Ġifieri 6 snin ilu jien kelli 27. Ġifieri kbirt. Tallimt ħafna anka kif immexxi karità għejnitni anke kif immexxi aħjar il-business tiegħi, onestament, it taught me a lot from an operational and a cost perspective, it taught me a lot. So I got positive out of it, and that's why I say eventually you do get back, even if it's not from people. The lesson you learn, the experience will give you something, for sure. Life is about experience. Mela, isma' isħardu naqra inti bħala imprenditur. Għax inti parti, ovvjament, tmexxi il-briju. Spjegana naqra ħalli għal-mina t-segwi, issa ħanamlu naqra ta' handbrake turn. U għanaqdu fuq naqra l-industrija Maltija, insomma, il-ristoranti. Nistanamlu cut 2 minutes. Nistanamlu l-etiz. Ħanfaqqawon iħax ustja. Ma ħamlu cut 2 minutes, ħanfaqqawon l-ħar bitċa, fimanna naħseb nofsijana għajdu. Inna. Le, minnix daqseg. Le, għanna nofsi oħra, waraw. Isma, bida affarijiet ma għandkom xarfejt kunu tafhom, ħanaħdu break u narawk wara l-break. Thank you. Qabel ma nkomplu bit-taħdida ma' Rafel, nixtieq infakkar li hawn numru ta' sponsors li appoġġjaw dan il-podcast li mingħajru dan il-podcast. Bye bye. Dawn huma l-Alberta, il-Garmin, l-ISS, il-Pat Artisanal, grazzi il-Browns, il-bibtana tal-Maple, Melita,
merħba fostna. Grazzi wkoll il-Wellbees, il-Leakabs u nselli għal-bib tagħna tal-Business Labs minn fejn aħna noperaw. Patreon.com/John Mallija jekk tridu tagħtu sosten intom bħala individwi lil dan il-proġett. Issa nissoktaw jienu Rafel. Right, bon, tajjeb. Mela, isma' jien mhux se nżomm mal-weda magħkom għal bibi. Għax da fil-break beda jgħidilna kif wassal ħanaslu għall-industrija. Le, ħanżomm il-weda naqra iktar tard sewwa. Mela, bdejt tispjegali kif wassalt l-ikel Londra biex tagħmel fundraiser tal-Ukrajna. Spjega. Mela, bażikament wara kważi xarej nitħaddu ma' kulħadd biex naraw kif ħantellaw tal-imbirek ikel kellna 5-course meal għal 250 ruħ. Prepjat ippakjat, ready to go. Ma sajniex nsibu mezz, għalax Malta, l-Ingilterra da barra mill-Europa, and anything animal-based has become very, very, very fucking complicated to get across the border. So, we tried everything. We tried getting a diplomatic pass through the High Commissioner. We tried many ways. It was impossible. So, dort fuq in-noni, wieħed mix-chefs, li kien wieħed mill-iktar support system pala operat for this event. Għatlu brotlu għala zobbi, għatlu memx tamel, we have 250 guests coming, we're gonna smuggle the food. So I booked an extra 8 luggages. We had about 250 kilos of food packed in thermal Jablo boxes, data trackers, at temperaturi ġifiri it was done very well from a health and safety stand, we know what we're doing. 3-hour flight, ma kellniex inkwiet. L-unika nkwit li kelli li sa' kemm ċempilli da u jgħaj li isma' ħriġna bihom ħasħazin. Ġejna ħasħazin. Flok Lebanon. So it was stressful. It was the most stressful part of the whole event. Għax daw kiku deċidew jihdulna li kell kollu would have had about 32 hours from the moment we land to the moment we have to serve the food to re-prep everything we did in a week. Imma appart li joħdulkom l-ikel. L-ikel tkun traġedja fejn anfisha. Mhux hekk ħafna. Però l-iktar kienu jieħdu n-nonni magħhom dik mhix problema. U mdorri u jgħod kulli jaf kif. Ħobbok ġan. Il-ħbib tiegħu le, insallu għan-noni minn hawn, il-tqajt miegħu xi darbtejn, noni hawn great guy. Great guy. Kont mortant in-noni biex nikol ma' Kessler li kien insomma dal-investigatur minn Trentino Alto Adige, insomma, storja twila. But ħarriġni ħafna ta' nies. Top. Top il-full. Le, isma' jien kont nistaqsik mistoqsija, ma għajr li daw jekk isibulek li kell ħajħodulek. Biex kien hemm konsegwenzi legali. Ma nafx, ma rridx inkun naf. Ma tafx! Le, għalfejn nkun naf qabel. Jekk ħana mela xorta. Għax meta tieħu riskju fil-ħajja. Ma tix tikkalkola ħġieli, le. Għax xkon, imma alright, immaġina jgħidu li pereżempju ħaneħel ġimma ħabs għall-argument. Sewa, worth it. Possibly worth it, Iva, one. Either way, mux ħar ma nafx. Issa jekk jiena xorta rrit nagħmilha di. I didn't have enough time to replan. It was the only way forward. So I didn't want anything to cloud my judgment of the decision I had to make. Tajepek? Or sharpen your judgment enough for you to make a different Dak jara l-avukatu mbagħad. Le, ma ifhem, I don't think it could ever get to that stage, you know what I mean. Għalfejn ma xejx l-affarijiet mill-Ingilterra. Because we didn't have where to prep for it. It took a lot of preparation work. So we were plugging into an operation of a very busy 5-star hotel. U grazzi li l-Korinti għamenaw għax tawna ħafna. You know, it's in London, it's a top location, a top address. So for them even to accept for this event to go forward already took a lot. As-separa for us, konna 12 il-chef Malti, kolla naqqas lavaġ taf kif aħna, to take over part of their kitchen. Daw kollom mizerjament, you know, 70 ruħ on shift. So biex umu fil-ħodu, fil-7 ta' fil-ħodu, jisibu li u ieħor indawru laġin. Jgħidu ġara dal-ħodu. So as-separa kiku kena namlu. Taħdmu l-kċina tagħhom. Dakinhar iwa, tawna ġurnata, tawna kamra mill-kċina tagħhom, tawna parti minna, and then the day of the event we had some final preparation to do before service, so bdina mis-7 ta' filgħodu, ġifier kellna ġurnata xogħol xorta, però kieku ma milniex ix-xogħol li għamilna Malta kien ikollna bżonn 3 ijiem 4 at full force, so it didn't make sense, you know, plus we had a team of 30 people, accommodation in London, everything's expensive, so the least time everyone was there for, the better. U 30 people, x'kienu qed jagħmlu? Chefs, front of house, kollox. Team kollu.
Tawna u kol biex naħdmu, waiters, etc. But obviously for a banquet like that you need a lot more than 30. Biz naħseb kienu xi 15 fil-kxina. So, Kif id-dili għajt bija, speċa l-fat li mela, tlajt fuq l-aeroplan, tfajt il-luggage, checked it in. Huma ċekkjaw kollox qabli għax huma kellhom connection flight unfortunately. So Huma il-noni meta bookjajt il-flights, ma kellix ma sibx biżejjed seats fuq l-istess aeroplan. So li l-om battom fuq aeroplan u jimmort warajhom fuq Ryanair. Right. Għall-argument. Xfir huma waslu qabli. Jien xin il-landjajt, konna fl-ħan irċifi messaġġ li jew kon ħanifraħ, jew kon ħanidaj. Il-verità. Pero thank God ma nqala xejn. U kif tiddilja bih dak l-istress? Naħseb kien wieħed mill-free stresses ta' ħajti li overtook me slightly. I arrived in London with a stress patch on the back of my head li qatt m'għaddiet minna patch daqshekk aħmar nar li rġi minn hemm żgur. You know, it was a heavy plus we were all a bit tired already. The event was not yet at the revenue stream I wanted it, so we went into the event losing money. It was on the night li nġbarna. You know, so it wasn't an ideal situation. There was stress from all ends, you know, when you try to do something for the better, u kapaċi tmorar tweġġa. Tweġġa fil-business. U kif inġbartu? Nġbarna għax on the night we had activities to raise money. And thank God we had the right people at the tables. Għal-min qed jisma' li forsi jixtieq jagħmel fundraiser. Biex kienu daw l-attivitajiet li bidlu l-iżvolta finanzjarja? We had the main one was an auction on the night. So we had a number of top-end prizes that were donated. Okay. That auctioned off for thousands of euros. Okay. Arti, u ġviri? More trips, flight on a private jet, affaritek. You know, so 15,000. Sajana, bombi tripsu. Sellu l-minnaw. Mela, all right. Naħseb il-coverjajna chapter Rafael the Smuggler. Ekku. Nistamur għal... Sama bejnietna dejjem, Le, dal. Naqtawa kolla. Biex namlu għaril un boostjawa, right guys? Fidejk. Issa għadu għal, mela, da fel il-filantropu. Teknikalment, nonni l-smuggler, muxin. Dejjem nonni Għaxin kont fuq aeroplani uħor. Nonni mux għetaw jiddefenderu. Ma dak mandux għalfej. Jaf il-nis. Pero ekku, teknikalment. Jek nonni ma jimpurtax, xini l-implikazzjoni għawik? Sali jemmen, pero teknikalment, I was not the smuggler. Teknikament, pratikament? Possibly. Nerġaw ninterpellaw l-avukat. Ma, isma, għandu mill-filantropu għall-avventurier, għall-smuggler bil-Malti jinsejt bħalissa xieġi, bisni fakken nisti. Ma, u issa għandu għall-imprenditur. Ma, għedna fuq Briju. Briju. Kunċet għal-qalbi ħafna. Funnily enough, we opened Briju 2 months before COVID hit. So it was kif taqbad tajt daqqa ta' ħarta kbira. Għax kellna ċertu momentum għaddej, you know, obvjament it took a lot out of us. Bajna għaddejn, over the years we shifted from a restaurant to an event-based catering company for many reasons. And today I believe we're doing a very good job. I'm very proud of my team. U l-Briju beda restaurant. Ekku, restaurant. Sewa, li jaqdi kem nis? Marsan zaħir 30 ruħ għata maximum. Ok. U kem domt bil-restaurant bħala parti mis setup? Għamilna sentej u nofs. Ok. Ovvijament, għamilna eżjed, pero għamilna sena u nofs minnom għaluq bil-Covid niftħu nħalqu. Sewa. In July of 2024, ekku, we closed the restaurant. Battu l-brand, għax il-brand kienet laħqet ċertu popolarità. Ekku. U bdejna nutilizzaw għamot ieħor. Fimt, ġifiri sibna suq li joħtalina. Li kien? Li kien l-event industry. Sewa. Iktar fit-tiġijiet, corporate, private events u affaritek. Kif bat fih dak il-suq, ġifiri bat ċempel il-nies ismajna. At the time it was a lifeline too. ħadna daqqa ta' ħarta wara l-Covid, daqqa ta' ħarta kbira ħafna. So we needed extra income,
kif ħanamlu, kif ħan inventaw, bum bum bum, naturally you kick into survival mode u tara x'ħad inventa. So honestly it's sort of as a life. Bajt taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal business labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business labs, xittit aktar. Imma nifhem il-speċjal l-ambjent illi kont qiegħed fih, però x'kienu l-ewwel passi? Kif bdejta dil-ħaġa? ċempil tilsibek isma' in-nies kienu ċemplu lili. Kienu għajdu l-nasma nħobbu niġu l-restaurant, tiġi għand id-dar, sajra xil-raġel għandu l-birthday, isma stja għatma miltu tieċ, u ma ferra nishtuq li keltakom, ta' mill tieċ għankunu mitej ruħ. So it took, my customers pushed me into it all. It took a lot of faith on their behalf, għax, you know, per esempio, tieċ na mitej ruħ. It could go horribly wrong on the first time. So, il-verita u fil-sens, u tallimna ħafna ma kellniex nofs l-esperienza li għanna l-lum. Għetti fimni, so, pero parti mill-proċess. Did it ever go horribly wrong? No, thank God, no. No. Ok, mela, bdejtu, u insomma, bdejt ġestixu l-tip ta' business, insomma, daqsek reklam. Issa ħan nitkellmu fuq l-industrija, sawa? Dal-għodu rejtni dil-istatistika li kienet pittost, għajdu, mux ħanadila xokkanti, ma. Xokkanti. Il-bira hekkatlu l-ħija, għatlu fucking shocking. Sewa. Onestament. Ma, tispiega naqra l-udjenza dil-istatistika xini, aħna ħantallaw fuq l-screen waqt li għattajdilna, sewa. Tajjeb, mela, bazzikament, jekk dejjem hija waħda kif taqbad tajt li. Preċiża, sewa, pero. Veritiera. Minn fejn ġejja din? Deloitte kull sena jagħmlu survey tista' tajt. Sewa. Fuq l-ekonomija ta' Malta u parti minna tafas fuq il-turizmu pala settur. Anka x-turizmu huwa 30% tal-GDP ta' Malta. Exactly. Importanti ħafna. U bazzikament parti minna telaw il-rating tal-PPPN li huwa price per person per night. ċifiri kemm jon fuq il-turist per night għaw Malta. Sewa. U fit-2015 kien jidher li kienu jon fuq €115. Sewa. U fit-2025 10 snin wara tela 117. Dik diġà kienet daqsxejn ta' like kif jista' jkun f'10 snin titla' €2 biss meta l-ħajja tagħna sparit. And you say, well, let me check the inflation of 10 years, and the inflation over the past 10 years, skont li sibtina fuq l-internet, pero nemmen li kienet reliable site was 28.8%. In relevant terms, the average spend went down by €22, you can jiġu. So it is shocking. It is shocking, especially when you work in the industry where you're dependent heavily on tourism. Yeah. X'wassal għalija taħseb? Diffiċli ngħidlek. I mean, nemmen ħafna ovvjament it-turist li ġew Malta u ta' ċertu kwalità. You know, forsi bħala pajjiż ma kellniex viżjoni bilanċjat biżejjed, ġifieri għala bilanċjat. Il-massa importanti f'kollox u tajjeb, mhux qed ngħid ġifieri kollox għandu l-importanza tiegħu. Però ma tistax tafas fuq naħa waħda biss, you know what I mean, il-high-end nemmen li huwa importanti wkoll. Do we have the chance of winning back? I don't know. Ma nafx, ġifieri ma nistax ngħidlek jiena minn hawnhekk, it will take a lot of work as a country nemmen. Ma taħseb li mela il-prodott. Sar mill-aħħar hemm il-prodott biex tattira. Ekku. Il-prodott Malti. Marlura. Le, ma nemmenx li marlura u mhux kwestjoni ta' prodott biss. Għala, mela inti jekk toqgħod lukanda San Ġiljan. Sewa, u lukanda hija 5 star tal-ġen jagħmlu service tajjeb ħafna u titmur tikol ġo restaurant li huwa tajjeb ħafna wkoll. Nemmen li huwa the in between that is perhaps inconsistent in Malta. Affarijiet żgħar li narawhom kull sajf jew kull sena sfortunatament jinnaf fil-pik tas-sajf ma jinġabarx iż-żibel. Oh yeah, tipo 2025 man. Fucking grow up. You know, it's a basic thing. Jew il-belt Valletta għadhom qed jiġbru żibel fil-għodu għan nofsinhar. Oh yeah, man. Again, belt kapitali, toroq malu pedestrian u qed resqu l-imwiet biex jgħaddi trakta żibel li jinten għalla taħut.
it's not right. This thing should be done properly. There needs to be a reform, a rethink, until we get these basic things done. Mela, ngħidu, mela, ippuntajt li speċa problema ta' pjanar ta' kif jitqas. Oversaturation, John. Inżel il-bajja fis-sajf. There nowhere is a 5-star experience. There's no beach that gives a 5-star experience in Malta, unfortunately. Anzi, ħafna drabi tinżel hemm m'hemmx fejn toqgħod, it's overpopulated, da dik u l-oħra. Pajjiż żgħir irridu nirrispettaw li aħna pajjiż żgħir, aħna pajjiż limitat u kemm tiflaħ iżjed, tajmin x'ħanagħmlu ħanibqa' nżidu l-miljuni ta' turisti jew ħanaqbdu parti mis-settur u nippruvaw nelevaw. L-immu l-iktar parti tas-settur li taħseb huwa fattibbli li aħna nerġgħu nqajmuh jew inqajmuh b'tali mod li jkollna aktar turisti ta' kwalità li mhu. Ma nafx ngħidlek, minix ċert. Qed naqawis rassat għax hekk inħossni ħomma dar-raġel. Alright, mela qed ngħidu li din il-problema ta' iż-żibel li jinġabar. Jiena ġibtlek. Le, ma eżempju. Ma dawn l-affarijiet għax jiena bħalek naħseb Ismani, il-baħar bil-fish farms kull sena l-istess ħaġa. Alla fġiħalla men. Illa tiġri 10 snin jekk mhux iżjed. Li niftakar jien ħanibqgħu sejrin hekk. Jiġu n-nies jomu jew jgħidulek isma' bajja magħluqa għax contaminated. Ikun hemm xi 3-4 fis-sajf kull sena. Ma jistax ikun, these are basic things. Turist, rispett kollu, jekk talaq bajja f'nofs San Ġiljan, fil-pik tas-sajf, jgħidulek għax hemm l-ikolaj. Fġieħ il-Madonna, mela third world country, taf kif. Mhux affarijiet tippretendi. When we are promoting ourselves to be a top destination in Europe. Ma jekk daw dil-istatistika hija minna, minkejja li qed ngħidu li aħna top destination in Europe fil-verità il-kwalità tat-turist qiegħda tonqos. Ġifieri minkejja li sejħajja forsi mod. Issa ma nafx hekk din xi trend Ewropej ukoll, jista' jkun. M'iniex daqshekk jien rajt da survey xokkani issa jista' jkun jgħidulek isma' ma da fl-Ewropa kollha tinżel l-ispend. Ma nafx, m'iniex daqshekk. Tipprova titkellem il-Gemini waħda tara xi jgħidlek dwar il-biċċ tax-xogħol imma għandna bżonn naqra statistika marbuta ma' studji serji sewwa. Le, mhux is-survey, le, saqsi, mur fuq il-Gemini, mur tieħ AI mode, għadlu. Average spend of tourists in Europe. Is the average spend of tourists in Europe going up? You ask for the average spend of Europe today. Ħanaraw where we stand. Okay, all right, u biex tara special klassi. Nħabtu l-117 euro tagħna ma ħaħħom. In European touristic destinations, per eżempju, ħalli. Min fejn taħseb li għandna bżonn nibdew, speċa inti ovvjament fl-industrija, ġifieri inti fl-interess tiegħek li. Ara, jiena fl-industrija, però iktar nista' nitkellem fuq ir-ristoranti milli l-lukandi. Il-verità. Il-kwalità There are two different animals. I am far from an expert in the tourism and hotel industry. Tajjeb biex l-affarijiet ikunu ċari, jiena iktar fir-restaurants għandi l-pols iżjed fuq is-suq ta' ristoranti. Però ovvjament indirectly meta tara figura bħal dik, bħala ristoranter, hija daqsxejn alarming. Take care and nourish your body with pure, ethical, organic vitamins and supplements. Browns, empowering wellness by prioritizing your health. Taqbel mi jekk ngħidlek illi ma tafx fucking tferra fucking tazzilma. Mhux dal-majk qudiem ħalqif. Eżagġerazzjoni sa mhux timsaħ. Isu qed jgħid mhux daħal fil-kċina mhux dil-borma. Issa mhux timsaħ naqra wara ġan għadu għat-teqret jasna. Bil-flok tiegħek jew dik ġagaga ta' ħabba gozz l-għandek hemm. Ġej biex tbeħli xi blokka. Ismani, jiena naħseb li l-kwalità tar-ristoranti tiebet. Nek nemmen ukoll. Over time. Ġviri jien niftakarni għanna morru niklu. Ħallija? U mux xort. Komdu? Dak Beirut. Xej kont, mux le fil-sens Beirut wara li kien hemm l-esplużjoni ma jmurx imidjefem l-ġieħ kemen. Mela, ġviri inti għattajt li hemm affarijiet li huma intrinsikament ħżien għax sistemikament ġest mhux qed jiffunzjonaw il-fish farm, iż-żibel daw l-affarijiet kollha, speċi strutturalment hemm il-problemi. Plus l-oversaturation li hawn fis-suq.
problema kbira. Imma l-oversaturation speċa hija feedback loop. Għax inti jekk mhux se ġġib il-massa, mhux se ġġib Le, mhuwiex, ħanajdlek għala. Nemmen li ħanaqla daqsxejn x'ismu fuqti, imma insomma. There are two main factors, in my opinion. Mela. One, a restaurant license needs to hold a certain value. Okay. At the moment, almost anyone is given a restaurant license. So, and it's not the way it should be. In my opinion, it's incorrect. Mela. We have imposed a system in Malta of the skill pass kulħadd jabbih, where we are focusing on the lower end. Daw it-TCNs biex jitlu kontra l-Indjani, kontra di, whatever. U nġelhom jagħmlu skill pass. Li hija ħedej kbira. Ngħid għalija. Cost money, it takes time, ħafna minnhom ma jgħaddux u whatever. And we're focusing on people who are washing dishes, washing the floor, maintenance. Pero someone who has the responsibility of opening a restaurant, investing money, taking credit terms with the supplier, he reflects the quality of his team and the quality of his product and all that. We are not vetting. They give a license, it's very easy to get a license, it costs €400, and you have to tick 5 stupid boxes. B'rispett kollu lej kulħadd. And that's not the right way forward. We need to start at the top. We need to focus on the quality at the top. So vet the people and make them check their CV, check if they have a certificate, if they've run a restaurant before you give them a license. Because if you are capable in your industry and you care about what you do and you have common sense, you will make sure that then the people under you reflect your philosophy, your standards, and everything else. So start at the top, not at the bottom. Mela, art, semmejt żewġ affarijiet li huma interessanti ħafna. Waħda hija l-idea tal-liċenzju u l-oħra tal-skills card. Ħanibdew naraw. They go hand in hand. They go hand in hand. Però san żewġuhom fl-aħħar tajjeb. Please. Mela, fil-kuntest tal-liċenzja. Inti qed tgħid isma' lill-liċenzja kull ma trid tħallas €400 tibla 4 kaxxi u daqshekk. Fil-fema tiegħek. Kif għandha tiġi you're crossing your hands. Are you uncomfortable with me asking? Propju. Tajjeb. Stjaxinu pasta snati fil-Madonna. Imma la daħ. Il-daħ tu illu li ċerti tal-resta. Fil-mike, tajjeb. Ifimni. Ma tkunx l-ewwel wieħed, ma tkunx l-ewwel wieħed. 6 ġurnata twilek ma niċċajtawx naqra ġon. Kif tittaddija vera? Kif tittaddija? Mela, għajd li naqra fuq il-viżjoni tiegħek tal-liċenzja, ġifieri. Mhux kwestjoni ta' viżjoni tiegħi, nemmen li the system that they have is not working. Okay, but how do we make it work? How does it change? How do you change it materially? How do you change it? We need to understand which parts are flawed and arrange them. There can be obviously a detailed study thing. I know that work is being done on it and they are listening, so it's a good thing. Pero the fact that Malta went from... Imma inti per esempio, għara kabilek bil-ċina u bil-suq. Ħani ġifu ekonajlek isma' il-licenzja ma diċ dik li kienet, trid tiġi, trid tagħmel it-test. I have no problem doing it. Why should I have a problem doing a test that I'm confident I'm going to pass? If it's going to filter out. What should people be tested for? General knowledge, the financial aspect behind the restaurant, which is quite complex. There are many overheads. What makes it complex? It's an overhead busy, very overhead heavy operation. So many people go into a restaurant thinking that it's an investment. It's not an investment. There's a lot more chance you're going to lose money. There's more chance you get a return if you go to the casino, I'm sure, than if you open a restaurant. Ma tagħmel sens. There are so many factors. Imma das kemm hawn restaurants faqsu l-ħin kollu. U kemm hawn minnhom li jinbidlu l-ħin kollu. Hemm turnover kbira ta' restaurants Malta. Naħseb li kulħadd jaf għadi u jiena nirċievi telefonati kważi kull ġimgħa. Hemm restaurant fil-Prime Site, hemm restaurant hekk, hemm restaurant so hawn ħafna turnover. Plus fattur ieħor mingħajr ma nakkuża l-ħadd whatever, nemmen ukoll li ma' Malta bżonn li from a fiscal stand there is much stronger monitoring. The moment people if we had to take our POS system of the restaurant and centralize it with the VAT department, I'm sure that within a year, a lot of restaurants will close. Okay. So we need a level playing field. Don't leave space for people to fuck around anymore. We're in 2026. So you're saying people are staying afloat as they're fucking around bil-VAT? I'm sure that a lot are, unfortunately, whether it's a matter of survival or not. Good for them, whatever, jamlu huma. It's a pity. I know it's a very hard industry to operate in. I appreciate that.
Everyone's going What to are the biggest mistakes people make? underestimating what a complex industry it is, how many factors there are, that can go wrong. Each year is, ċota s-sena mor tajb, s-sena d-dilla jkun l-istess. Trends are changing very, very quickly. Customer loyalty is shorter than it used to be. We live in I like to call it a pump and dump world, where there's a lot of hype on something, within a year it's forgotten about and they move on. So there are a number of factors that need to be consistent. You need to be on the ball. You have to be ready for the worst always. That's my mentality without being negative. Because 10 years with my own business have taught me that. Jena l-ikbar żball li għamilt. Iġinti tadvoka għal centralized POS system? Iva, illuma belada. Nemmen nibdiku bil-licenzji will filter out the restaurants that for whatever reason tajab ħażin, they should be not operating anymore. Once that is done, hopefully the oversaturation will stabilize. But that's the oversaturation of restaurants. Yes. That's what I was U referring għalik to. din hija korrelarja malu. Okay. Because once you remove, and I do, there are 4,000 restaurants registered. Min jaf xem mux reġistrat, ma Kemm nafx. hemm saqsi inti? I'm pretty sure it's Yeah, about 3,800, tajjeb. Okay. Jekk neħi percentaċ minnhom, xieġdi, x-xogħol li kienu murem, ħajmur għand l-oħrajn. Sewa. Iġifieri, is-suq ħajibda jistabila ruħu f'daqqa waħda. From an oversaturated, from a supply perspective, qed ngħidlek, it will start to stabilize. The oversupply of restaurants, it will come down. And the quality will increase. Definitely. Għax dak ta' restaurants qed ngħidu li diġà tajba. Tista' tkun aħjar. Nemmen li huwa konsistenti. Huwa konsistent. Fis-sens, għaw ħafna tajbin. ħafna. And you can tell which good ones are. Pero ħafna minnhom li Il-money. Dak riklama ġan. Le, I'm ħafna tajbin, nħobb noħroġ niekol, there are lots of places, a lot of chefs I look up to, ġifiri. Pero għaw ħafna u koll li, they're just there to whatever. Bibta tal-podcast kif qegħdin hawnhekk nixtieq infakkarkom sabiex iżżuru l-paġa tal-Każin, tafsu like, tafsu subscribe għax inwedukom li l-Każin din is-sena se jkun l-iżjed pjattaforma ta' dibattitu f'Malta, eċċitanti, ħielsa, kritika, riċerkat. So naħseb fimtuh il-punt. Morru, għafsu, like, subscribe. Ciao. Ġviri inti għattajt li jek namlu dal-filtering ħajkolna Is-suq diġa ħatilu. il-kwalità ħatitjib għax iktar nis li għafu jgħat U għasuq bis-sewa, bil-rispet kollu, fil-sens jekk in-nies għadhom għaddejn bil-ħażin. Nemmen li it's about time li things are done properly. Why do we still have a VAT department who monitor things? Jisnaden fil-1990s, toħroġ tmur ġolħanu, tiġbor kont, ċekkja mal-end of day work. We're in a digitalized world. Why don't they have access to this? Yeah. Every other fucking day if needs be. You know what I mean? Yeah. Jekk jafu li... Well, I think it's time to make a Għalfej move. taħseb xini il-raġuni. Għalfej għadhom għamlu ix? Yeah. Nemmen they're gonna be shocked with the result. That's why. Qed jibżaw bid-daqqa bil-qata li ħajjeħdu. Naħseb li jiva astja. Niddejaq najda, pero Taħseb li din is-soluzzjoni li qed toffri inti, però għal għax inti l-għos biex la fajt kunu ċari, daw idejat. Għat ma għatlek mort studjajtom, mux tifimni, pero I'm sure that in my head, conceptually I've thought about them a lot of times, they make sense. Anka meta nħabbat idejat ma' nies li huma kapaċi ħafna fl-industrija, ta' backgrounds differenti. When we talk and we talk for hours and hours, we come up with the same conclusion. So what I am saying is not just my opinion, unfortunately, you know. U hija l-fema ta' ħafna nies li qegħdin fl-industrija u jasbu ħafna dwar l-industrija kif tistgħu. Min għandu l-polt sew fuq l-industrija, fimt? U jaf. Industrija, bro, mhux industrija. Oh, it's getting later and I'm getting tired. Fej kont skola inti? Fej taħseb ejja. Għanari, għasna f'dejjem nitfixkulhom dawk. Jow, dik ta' swatar. Le.
Oħra bħa Joe St. Edwards. Daku, Dak- prosit, dak- ostja. Industrija. Second time lucky. Minn xil-kien hemmek t-torreġ bil-fors. Isma, inti għadek tfittex xinu nipprova. smuggler fuq il-xismu da, ġiviri. Kontrabandist, Alla. kontrabandist. Kellu tiju lek leja, jċuċ. Le, il-geri ċuċ ma tajdlux sawa. Alright, mela, siħbi. Fuq di tal-vat ftemna, fuq l-skills card. Mela, inti taħseb l-skills card hija idea tajba? Għara, jiena sakemm tkellimt miegħek dejjem ħseb li l-skills card hija idea Le. tipo għax inti tikkwalifika. Mux il-mod kif edha tinħadem. Alright, mela. Naqbel mal-kunċett, Yeah, mal-kunċett, okay, pero it's being aimed at a particular group of people Aha. who without our economy cannot operate. L-xaffajt ikunu ċari. So, in my opinion, this was done on the agenda to tackle the Maltese person who was saying, "Xo Indjani, għawis di, għawis di." So, għet jgħidu għalet, xan għamlu biex, pero minnajlu, ma naħdmux. La-l-construction laħna laħat, il-verita. Ba huma mhux qed waqfu l-Indjani. Imma jekk per esempio jien għandi ħaddim. Tajjeb, kapaċi ħafna, ma l-Inglis tiegħu batut. Però da ma jħabbax ruħu mal-klijenti. Għalfej irid ikollu jiena qed nagħmlu l-Ingliż jiena ġifieri max-xogħol mal-ħin. Spera mhux il-Malti wkoll, U għad ħatajt xi ħaġa. Ġajt apparti, ma da x'differenza ħad tagħmel jekk jafx klim bil-Malti da whatever. I understand it's important to culture integration, bla 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 bla. Importanti. Però mhux tgħidlu si no. Ilu għaw sentej għax jissaħriġtu di. Xiex, mela jekk ma għaddix irid nibatu lura. Niġennu jew għana trejni għajtu għalin li għaddej sentej miegħu. Tu qiegħed hawnhekk ħajġib it-tifel minn barra, bniedem tal-ġen jaħdem biżel whatever. U ma tagħmilx sens. ċertu pożizzjonijiet kieku tgħid li manager jew waiter, ngħidlek iva. Because he's the face of the company, he's dealing with people, he should know basic Maltese biex dak li jkun Malti li jibati bl-Ingliż. Għala jien bil-kontra. Dak li jkun ċajta, dak li jkun jaqdieħ, you know the basics. Agreed. Pero ħassil. ċaħt tal-maintenance. ċaħt fuq miex, il-mod kif għadmu mħadmiex so. Unbat għandek nis li qed jitataw liċenzja li ma jifmux saħta fil-restaurant. Jew m'għandhomx l-intenzjoni jirranjawa bħala restaurant. Però ma tarax vantaġġ li per eżempju inti tiġi Malta. Jiena kont immigrant l-Ingilterra, sewa. Imma mnalla konna fl-Ingliż, għax imbagħad biex nagħmel l-NI u jekk fuq il-payslip għandi problema naf nispjegah ħielek. Il-verità. U ma naħsibx li qed fottini. Taf kif għax nistgħu nikkomunikaw. Nafx ħatajt, imma li ma naqbilx. Dak il-vantaġġ. Xiex li xira fuq Malti. Le, jew għas l-Ingliż. L-Ingliż mhux kollha kważi jafu l-Ingliż. Ħafna minnhom minn Dubai jiġu minn ma jiġux id-dritt tal-Malta ta'. So li stepstone. Ħafna kieku ma jafx Ingliż. Kieku jiġini Indjan li ma jafx l-Ingliż, taħseb li ħan impjegah jekk ma nistax inkellmu dal-bniedem. Fimtek ħażin, mela. Taħseb li hemm livell bażiku ta' jinnaf lingwa u kultura li inti tkun taf meta tiġi. Mhux qed ngħidlek tkun taf x'penti kien jilbes la valle. Ħafna minnhom ikunu diġà meta jagħmlu skill pass dik waħda. Okay. So it's important to note. Naqbel u ma naqbilx, again, skont il-pożizzjoni. Jekk da cleaner, jekk da qatt ma ħajmiss mal-klijenti, qatt ma ħajmiss mal-front of house. Imma hu mhux jaħdem miegħek biss. Jiġifieri u apparti li qed jaħdem miegħek, irid imur l-arms biex jiċċekkja id-dawlu l-ilma. Irid jaqbad tal-linja. Naqbel miegħek fuq hekk, però dawk affarijiet li mal-ħin titgħallem. Jien meta mort naħdem l-Italja l-ewwel darba ma kontx naf kelma bit-Taljan. Ix-xef kien jgħid li mur ġib jinnaf inżel fil-friġġ ġib iċ-ċipolla. Għajdu iwa bil-konfidenza kollha, noħroġ il-mobile waqt niżel fit-taraġġ, nigoogle ja ċipolla. Għanjien, boom. U tallimt within 2 months I came back with frequent Italian names for the kitchen. Għadna ma nafx bit-Taljan, ma tantx nista' nitkellem bit-Taljan, però ħdimt hemm, għamilt 4 snin hemm. Battu, tlaqtu, battu kif. Però ħdimt tajjeb and I made friends. So no, I don't completely agree. I think that some people, especially people who find it harder to learn languages, have a lower hand, and it's not fair. Okay, so your position is illi ċertu nies li jkunu front facing, dawk tajjeb li jkunu jew rekwiżit li jkunu jafu l-Ingliż, jekk qegħdin. Mhux hekk 100%.
u li jkunu jafu naqra Malti. Il-basics, mbagħad anka fil-catering irridu jkollhom bażi. So hemmhekk mbagħad ta' ċertu pożizzjoni, I would increase the criteria. That's my point, focus on the top and work it downwards. Mhux jistot on the bottom u l-importanti restaurant manager ta' fuq u hekk tinsih. Ma qed tifhimni għażin Imma tagħmel xi rekwiżiti ġifieri għal min jiġi jaħdem pereżempju li huwa front facing sa huwa daw innaf il-head waiter, innaf il-kok tal-buffet whatever. Għal dawk fil-fema tiegħek irid tkun hemm yes, irid tkun hemm livell irid tkun hemm ta' livell. dajaf. Oh, again, I mean, a lot of it boils down to the company. A lot of the training should be done in-house. Aħna kull sena għandna nies ġodda u nies li jitilqu. Qabel l-istaġun fejn tax-xogħol tagħna, għandna training program li ntuħ l-istaff kollu. Fimtni? Kull sena. Investiment minn naħa tagħna, imma importanti għax it pays off during the season. Tajt għandek 4 minn nies mhumiex tajbin, jew taf li mhux tajb fuq il-bar train jgħidu, it gives flexibility, it gives so and it pays off. U forsi dik tista' tkun parti minn dik tal-liċenzja li inti dejjem tagħmel tipo Mhux hekk, dik għandha tara ġeddet in-nies. Ekku, 100%. Ġifieri dik l-approach li nieħu jiena ma nistax nifhem kif iffissaw daqshekk fuq bniedem li ħajamel miskin sentejn 3 snin minn ħajtu jew iżjed jaħsel il-platti u qed intu hard time ħafna u spejjeż u da nispiċċaw skużani nerfgħu kważi kollox aħna bħala employer u mbagħad nies oħrajn li qegħdin jirrepreżentaw ir-restaurant stess id-ditta li at the end of the day huwa prodott fis-suq tat-turiżmu u tal-industrija tagħna. Għallimtek xi ħaġa llum hu. Mhux qed nagħtu kasom. Dawk ma nistax nifhem. It doesn't make sense. Ma fimt issa jiem li li naħdem fis-suq, ġifieri għalija tagħmel sens. Jaf xi li isma' għandek żbur ma nagħmilx. Tajjeb, kulħadd nagħta l-opinjoni tiegħu, però jien għalija ma tagħmel sens. Mela sieħbi, kienet interessanti ħafna isra din il-konversazzjoni. Prosit inti saqs il-mistoqsijiet bajt u kontu bajt. Mela, fejn tara l-industrija sejra? It's a very, 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 very difficult question to answer. Ma nafx ngħidlek. You wanna try? Ovvjament għandi fiduċa li eventually things will stabilize in general with its tourism, with its restaurants. I mean, pero nemmen li before that happens xi tip ta' daqqa ta' ħarta rridu nieħdu bħall-industrija. Taf kif bil-fors. Nażilhom il-kliem. Le bil-fors. Inti tajt li tkun hemm xi moment fejn tkun hemm kriża u tkun hemm ċaqli. U ċaqli irid jibda minn fuq. Alright man. Mela, Rafel, please. Grazzi ħafna tal-li ġejtaw. Grazzi tal-istedina. Nawguralek bil-briju. Kulħadd jgħid kemm hu tajjeb u kulħadd jgħid in-noni aħjar. Jista' jkun. Taf x'tagħmel, issa l-ġimgħa d-dieħla jekk kulandi, wara mur kulandu, u mbagħad ngħidilna tajjeb. Jekk tħallas int tarani hemm. Narakom id-darba li jmiss baż kbir, narakom insomma. U grazzi il-kull min qed jiena daqqatit biex dal-aħba podcast insomma nkomplu nagħmluh minn qalbi. Grazzi. Saħħit. Mela tlaqna.